Asalelie meisangmau riisaulam korus babaniam korkorunga programmen PROTESTANT our ranwich. Nei John Rensile Wahnparon John Rensile Parau Wahnparon William disappointment kaulu keitien pukon musuon UCCP o dose supplement nasen o katai ranwich. Amowat Wahnparon muya chungol sakratan wow chungol sakratan kapin pan kupuran kauno kuot sangatai melel kapin pwukoahki kanenen kapai kisakisen rosun nor merkat kiyam amenamen katai ranwat keipani non mwomwodiso kala rakso ko en pompe yu wawniki isanankan ko likan nanalak nankan ni labalaban palian siya korus chungol wow en pelpatroyang rail kaunen taken opisilu me patropon pe ranwat wawniki sapulmen kauno keiti samorokan kaunen sapulme mwomwodiso patropon pe chungol wow toror en patroyang korus me aisokset yang pepe yang o korokoronga programmen PROTESTANT our and ranwat. Iban patrowal luka emaname saulang wong nan masina ranwat kutailen new and mesawat. Masin kotong kutai ranwat abasang na Roma un matu iralaut muno Iretutuk slisa keu lel slisa payu Iban watak bemasani erkumaiter ken punatki intinta seban kisangya at chungol kisinmonga tenin matpil seban tiarya at liko polme rotorotakan ken ngongki rapa ken mapat kors asama main makat nalam katin mangi tuwana main anana makat kors eri mai rapa kemas main kuot o tame akan katin kupurki asam tekan kors ya pan kat yang kumai eri mai terkin punatki tame kumai pan wiya lakap pan pwukoahki peine punat Esoto kunen kumailen kin kototo ela kapalakan ranakan kin wato kumai. Imet watapen sapulmen kauno nasen ofsail mensan ranwat kauno poten kasin kapaita sapulmen nasen. Orala nuya sawasepen kawaiten mensan ranwat dekati kumai rapa mas wen kot. Kumain rapa kemas muin kot. Acai orang o masin ranwat kasaleta tuan kala peu. Pasan cengki limpak posan koporokorki kauno kot nime korus. Iban tapi kita cuma sawasin ranwat Kasaiyapan aprang. Sansal dan pwukoahki sinesis iralaut te sakriau. Kot masaniya aprang en kokola sang nimot resemet nan sapa nan utaka o kokola nan sapeu me kot pan katin katkiyam. Kecai mangi o kecai wewe ki me apran sote pei kasali ki poen kapoyata kupuran kot katin masani yo
Selo wata chungal pot yang aku chungal latukan yang aku wawahol yang atan pilot Israel selo ki aiso rere len nang sapon kanan Israel kay rutu wasakis mari Israel tawrutila nan muinisip Israel kousan nan muinisip o Israel pisapal tato pil nang sapon kanan len wasakis me Abraham masaniyang Lot may rasulaka pat panaw kunenger ran chut kotoro pesen pueki kapaingater no kot kachkiyang nintuan ko kauno kachin kapayata ri I patakiyang Lot ranwot bilatawa sa kapan kolay o kapan makapan kola kiswasa ay pan kola kiswasa kecil koros mangi kecil koros wewe ke Lot pilatan ay isa po yung magkasilil nintuan na kosaneti chumay Pilipil Abraham selok sang I o selok la kiswasa uyataye wasan kusa kecil bilmangi o wewe ke le wasa me Lot pilata wasa me kauno kacin kamamala be sotong o kamara ranwat mainko masenwat kasalayang kecil tuan Pilipil and kecil ranas ranwat kecil bil ket na neu irai na isu po amenamen kecil and pilata tuan kauno kuburat o amenamen kecil orala mawya sawasa pen masen ranwat kecil termasani kumai rapa kemas wingkut nan kosayan Abraham Wot nasaniyang Abraham dan kukula. Wasahan kawai ranwat na oralap kasalayang kucay. Sisis kacin masaniyang ray patakot wiyawiyang o kucay ranwat. Kucay ang rapa kemas wingkut. Main ko riyay saulang ko ani UCCP ranwat. Iman patrawan na ruwasiyang makuha yung kucay ranwat. Sisis masana yung kucay. Kucay lang rapakmas wingkut. Ranwat komuyo ngay. Naman kucay sa kulman kauna sa ulaman UCCP. Naman sa kulman kauna aramas. And rapakmas kuburan. Iban pacay wasan kaway ng ranwat o patrawan ni residu puyin eukiyang naman kucay na isang ranwat. Kayo Aban patrosang nan irajigit silisa ke o silisa kriyaw gamasani. Argumaiter kin punatki intinda saban kisanya atuan kesimongan dan matpi saban tiarya atliko. Pemerotorotakan kena ngong ke rapa kan mapukat. Asama mai makajkat nalan kin kajin mangi tuwa na mai kin anana mapukat korus. Wasaksya, tawasarya kiswat, nakasalay beliau kata mana kucai ranwat. Tuai selok may Israel serian Israel kauya, sangisip o na isapon kaya. Niyaray len na selok na isapten, taktroto na kan kaumala. Tuai cang rawuyan nan bukan Exodus iralaw ti sa puno. Niyaray silok, Israel libana teta Moses o pilyalaga kauno court. Israel patrawan. Mga kasan nimi siya na mo inisip. O melaw mo mawasa nga patra tamim na isapten tupang pilat at menmo. Dahil ka tayo mangi o tayo wewe.
Moses kapakabel kauno katin masani yang pan ketki yang rai katrina barai ketki yang rai pilawa sang nalam yai mana ketki yang rai peran uyaki katrina panarai seilok rere barawi uyaki rempat paisak kot pil ketki yang rai man be sansal tuan buk sarawi masani ketki yang rai kulukan perankan uyaki arai cungol sali irail pil seilok irail pil lipane teta kauno o Moses sansal nan Exodus isa bislu eu lelislu niyaso barabil men pilta irail kaulim kila arail men pil kecai mangi o wewe Moses pileu pakai kauno an kasin kupura irail kauno masane yang Moses kapan kipana kaunakan o kapan toki cakayu apil pan kusiye sang lalupo irailan uyaki arail nenampi kot ketki yang rail tuan arail anan ni arail menampiltar nai seilok rei me rail Israel kan wiuya renpat paisak puk sarawil kasale yang kasail mani arail lennan sabon kenan tengah sabon ino arail ko kan soto ola arail sut kan pil soto ola lel nerai soto okila arail seisilo nan sabten renpar pasa bet kasale yang rail o kacai rangot nintuan iracuk riau besansan iracuk eu iracuk silisa keu o silisa krau Jai te rail enter punotki rataan ki sangya arai chumol sinmonga te imarail pi o arai luko kot pan katin kupure kin rail kalangan betua sa kacai rangot amanamen kacai saulam kacai kin lipane tila kak kaulimala a kot kun katin kupure ki amanamen kacai kapai wok pasang amanamen kacai biaski kosurun ran karyau anire sangnan pasar kawai der rangot sangnan ira cuk sidisak silu sises katin masani ergmai rapakna soin kot o tame akan katin kupurki asam ikan koros apan kin katki yang kumai I orang beranut o kecil seulam ranut kumai rapakna soin kot orang lakuat kesampel pot amenamen kecil dan kupupuro o mata-mata tuan kupuron potong kecil ranut mesti sis masani kecil rapaki wain kot kapatayan wasan kawit orang lakuat masani o tame akan kecil kupurki tame ya eu kalelaka tame kot kecil kupurki recai ranut amenamen kecil seulam tame kecil nuya nan bukan rongamwahu son iralaut silu lelmau amanaman kecai pen muangi wewe tuan ko saya pen ol lalokong son ka wewe ko senat matan ke negatives pongeu patrolaran kau sises oi kalakak re mai tami banuya puinka pitalongan ng buhin ko. Sisis masaniyan. Hintayin mo kung meron.
Memen mesotopan di puti sapal, te ip sapal, mesotopan kelang buin kot. Kecai mangi o kecai patoan. Negatimus uya kalalapakan aramas poi-poi men. Nia uya ol lalabang men o i patoan main. Ayatuan aramas memala aramen. Pan kap peleu pitolongan dan kap eteline o pan peleu puti. Sisis masani yang intayo memen lepas suatu ibuki tepi lo ngai sarawi, suatu ka pitolongan nanuin ko. Met kasalay yang percaya ranwat, sisis masani na narola bernanwat, kumain rata aku mas kuin ko. Zaman kecai lana ibsakal. Bo kecai kap tiar weyo, zaman kecai rapa ki, bekara yang orlat buat pleu wiyo kecai seulang ranwat. Kesiluan irat ni meneu yang kecai ranwat. Saya irat cukup silisap baik. Sises bilkatin masani. Ergomaiter kan punat kita me panu yaw lakap. Pelakap pan pwukoahki peine punat. Siotso koneng kumain kin katoto wela kapalakan dan ranakan kin watong kumain. Na rongamwahu luk buk sarawi kasalay yang kecai. Sapoliman sisis karasarasyo me karasaraski on kapoyapot poi-poi man. Mekosamenti tame banuya o i kawala a imun nangkan. Buat ban kibelawan pai o i audepen kita menangkan aban kemalti o papai ki tuan wan tato na kelang de patoan na sansal dan karasarasyo. Tuan masino ranwat ipatoan in tapio may yawiya bawasanan amenamen sapulmen ko taranas lepan koborabor lepan pusun teratan tamak kot pan kacin kupureki en wiya kemen kawe ni ewe ran nanalakan caiban kekeituaya lale sang ranwat patrol kain sakla in kairala ay chumol sawasarala bukan melka kan nante epuki isak tuaw ira cukup epuki mau masani sapul mong masan i sarape dan kawite na neleka ranwat child peki dan kaun sapul mong masan ranwat dan muya sarapatail o na silok bersaiba rapaki tamis sisis kacin masani kumail rapaki mas winku kauno en kacin kapayata sapul mong masan o kapayata en chiren kacay koros me eupanen masin wat mensan ranwat kalangan kubul koros amen.